Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet id-tbassir rebbija u fih qalet li Malta għandha investiment b'saħħtu. F'rapport ieħor mill-aktar pożittiv, il-Kummissjoni Ewropea qalet li wara tkabbir ekonomiku b'saħħtu aktar milli mistenni fl-2015, it-tkabbir mistenni jimmodera, iżda sieqa robust fl-2016 u l-2017. Malta reġgħet spikkat meta mqabbla ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea tfakkar li tkabbir ekonomiku s-sena li għaddiet kien ta' 6.3%. Il-motur ewlieni huwa l-investiment tajt il-Kummissjoni Ewropea li tisħaq kif kellu sem ewlieni l-proġett tal-enerġija f'Dellimara. Ir-rapport jinnota kif minkejja li l-Gvern żied in-nefqa tiegħu, id-deficit niżel għal 1.5% tal-prodott domestiku gross minn 2% fl-2014. Fost oħrajn kien innotat kif hemm bil-kbir idħul tal-Gvern il-fatt li f'Malta hawn impjiegi rekord. Hawn kien innotat ukoll li żdiedu l-pagi u naqsu t-tariffi tal-enerġija, żewġ fatturi li żiedu bil-kbir l-ottimiżmu tal-konsumatur. Jingħad ukoll il-Gvern biħsibu jkompli jżid in-nefqa tiegħu f'inizjattivi soċjali bħal żieda fil-pensjonijiet u l-programm ta' carers għall-anzjani. Iżda dan mhux se jxekkel il-pjan finanzjarju tal-Gvern, tant li d-dejn mistenni jkompli nieżel. Minn 63.9% tal-prodott domestiku gross is-sena li għaddiet għal 60.9% din is-sena u 58.3% fl-2017. Intant għal darb'oħra kien innotat l-importanza tal-programm ċittadinanza b'investiment li qed ikollu kontribut kbir lejn l-ekonomija Maltija. U fil-waqt li f'pajjiżna jispikka bil-kbir l-investiment, pajjiżi oħra qed jistennew il-frott tal-pjan Juncker biex jieħdu l-imbuttatura meħtieġa, kif spjega l-Kummissarju Pierre Moscovici. The investment plan for Europe, the Juncker plan, is expected to yield increasingly tangible results as well on public and private investment. Now over 82 billion euros worth of projects have been approved so far for 25 member states. They will also move to the implementation phase, and so really we can say that this plan is on track, that this plan is succeeding, and that this plan is contributing to develop investment in Europe.